Hey halleriz tütten kuruşmadık. Tüben kamuda elimiz. Nige degende mundagi bayramning şatqılары meni hatlik barıp jitti. Bugün munda kimik var kun. Foydamin. Demek Mekkim Arena'da. Munda hazır nerse uzashak. Munda demek Lidovый шоу. Yegudinlar, Averbuxlar bütünsüyle katnaşa. Rahmat Bigzor. Tatmedi şakırganımızdı. Şimdi nerse aytasım kele. Elde mene şunday bayramlar var. Biraz unutup tururga, biraz rahatlanıp vaqt uzdırga. Malatsi şay uzdırganlar bütünsüyle uyuşkan. Demek ona benim orta arena. Şunda başlıyoruz zaklama bayramını. Dürüstlüğe şovunu. Yaxşı olur mu? Mene şu propusк bilen. Şu bilet inşa burunlar mende bugün. Qaragızlar. Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Хайровича Мухамедшина, председателя правления ВАО «Сибирхолдинг» с 2006 по 2022 год и члена Совета Российского Союза химиков Дмитрия Владимировича Конова и руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Равиля Хазовича Мулина и почетных гостей нашего праздника. Студенческие годы и жажда новых открытий. Все эти маленькие шаги привели меня к самому большому выбору в моей жизни. К выбору профессии химика. А дальше новый вызов. Выбор места работы, компании, которая открывает возможности творить, создавать, совершенствоваться и становиться твоим партнером для роста. Дорогие друзья, вот уже в 10-й раз мы празднуем День химика в Нижнекамске здесь, в Ледовом дворце. Эта площадка из года в год объединяет лучшие умы отрасли, мастеров и профессионалов своего дела. Для поздравления всех работников нефтехимической отрасли мы приглашаем на сцену президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Hayırlı kun, hurmatli ximiklarimiz, qadrli veteranlarimiz, chaqirgan qonaqlarimiz, sizni hammangizni bugungi zo'r bayram bilan, zo'r tantana bilan qutlayman. Hammangizga zo'r xizmatingiz uchun, og'ir xizmatingiz uchun rahmatimni aytashim kelajakda da shulay respublikamiz birlab tursin, ishlaringiz olg'a borsin. Siz hammangizda eson sog'lig'ingiz. Bayram bilasizmi? Tomosha tamam. Narsa deb aytasim kelar, Nijnikamlar shaharlarimni yaratalar ekan. Nijnikamsk diyu bilan o'zlarining ningdirmatiga jingushlari nig'lantkanda bitni olqishlaylar. Malatsi Nijnikamlar. Buni bizga elmatlarga sho'g'irga kerak, qozonlarga da o'z shaharingizni, o'z respublikangizni yarataverga kerak. Вот. Big ko'p производстволар açılar, tırışalar. Nicedir ağırlıklarga verilmezken, alüminyum sığadlar da qaragızlar. Şimdi narsa bilan. Rustam Nurgaliyevich Minixanov aytmishli, borib Averbuxning qo'lidagi stalon. Shay hazırlagan ishtirokchilarga ayrim rahmat. Mening netasimgina kelar. Malfatish. Bizda albatta shundayroq bayram kerak edi. Neftaniklar kunini bildiramizmi? Hozir mana parakka boram, paraklarında narsalar yasaganlarmikan, indirek различениялар barmikan, shuni ko'raga boram. Parakka, bular shaharlar ko'ragan, yo'llar не прямо mafti, конечно. Но shaharning yomon ekanligi sezilib turadi. Birinchi tarlik, probkalari yo'q. Ko'raga boramiz parakni. В честь праздника, посвященного Дню химика, в котором примут участие творческие коллективы Нижнекамскнефтехима и приглашенные артисты. Burası bayramında kişiden başlanıyor, eliga bağlar çıkışası. Sahne yaxshi qo'yilgan. Qaraymiz, nendey razlичениялар бар. Palakka kirib chiqdim hali buni. Shunday joylanma. Boshlar kunisi shunda 360 ettirib tushiralar, короче. Bosh aylantirilib ettirib. Har qaraymiz. Durusroq olg'a talab qaraymiz, nendeyroq bo'lgan. Как всегда, шашлычки, мушкалер, балалар наперед, концерт durli. Короче, bayram insanlar, молодцы.
Tamam ya нәрсе шара мында бар. Мына шуны полоса препятствий uzun балалар үшін. Ширатта, конечно, uzun бой берген, но прикольно. Мен өзім еріп барар едім мұны. Боюсь, что Шират алдағы день химика хәтлік болашақ бұл Шират. По-моему, шырақ көре мен өтіп тұрмын. Короче, молодцы, Нижний Камыллар, Түбән Камыллар, бәйрәмнәгез.